Ia whaatalo whātu on pa angaro TikTok. Ia o lo ingoa a Musa Junior Lene. Ia lo te saulunga TikTok. E tamu whai e whamatala ma tau whaamarama la matu. Nisi waenga o le music theory. Mo e o lo fia amatalia pe fia mau sosoani i le mata upule an musika. Ia whapea o ngāsa o whaatau wa amo oe. Ia vi ia le li. E whaingo fia lava le songi. Ia e tā ua fo. Yeah, so in music we have lots of different notes. Ai, ke le koe ngā ngoka ese ia taipe yo o ngoka ia. Ia ngoka ia ese umala tau pa o ese umala ia le umie u le ngoka. Ia o le tata ngoka mua o le quarter note. Ia o le singo le quarter note o le crotchet. Kusa ia ingoa ia o le crotchet la lea. E valil o ngā tonu e arfa apele siu. Ia o le quarter notes po le crotchet e pupu lava le ngoka lea e kasi ar pa o it's just one beat e vaila le i le ngoka lea nunga winga ma kasi ale le pa o e hu le ngoka lea. Ia o le si ngoka le so akwai o le half notes. Ia le si ngo le half notes o le minim o le minim whapea e le valia o ngā kong e iai le si whapea. Yeah, o le half notes. Lua pa o, it's two crotchet beats. So lua pa o e hu le ngoka lea. Ai le ngoka lea. Ia usu le ngoka pe ka le ngoka mo se lua pa o. Ia o le singo ka le lunga aku o le whole notes. Ia o le singo o le whole notes o le semi-brief. O le semi-brief. Whapea kuse le valia lo ngā kong le fo isa si o le semi-brief. Ia o le semi-brief e wha pa o e wha crotchet beats, e wha beats ua le ngoka lea pe usu le ngoka lea. So e vaila se semi-brief like this mga winga se longa ia mai ale le tasi lua tolu wha patua ma ngava ai pe malololo ka se ia mai alle ia le pa o nga e fa ia ole vaenga mo vole na tato video series o tai lava se fua ma ia manuia.